Postoji neizvjesnost što se tiče bilo kakve odluke sudske, ali mi smo radili ono što se kaže korak po korak s obzirom na stanje spisa i bila bi neiskrena ako ne bi kazala da sam očekivala oslobađajuću presudu. Dobro, evo, mi nismo mogli čuti obrazloženja presude. Pazite, moja branjenica od samog početka negira počinjenje kaznenog djela. Nakon što smo dobili odluku Vrhovnog suda koja je bila usmjerena isključivo da li je počinila kazneno djelo poticanja ili ne, mi smo znali da su nam otvorena vrata kao oslobađajućoj presudi. Moram kazati ovim putem da za ovakav današnji ishod moramo maksimalnu zahvalnost iskazati sutkinji koja je bila zadužena za ovaj predmet, Katiji Blače, koja je prihvaćala sve naše prijedloge i na taj način omogućila da ono što je sve bilo propušteno u prvom postupku, kako u istrazi, tako i na samoj glavnoj raspravi, znači bude pribavljeno, dokazi izvedeni i temeljem toga smo i očekivali oslobađajuću presudu. Evo vidimo, gospođa je dosta emotivno doživjela oslobađajuću presudu. Možemo čuti vas, kako ste vi to sve skupa doživjeli? Znamo da ste se nadali ovakve odluce, da li ste zaista i očekivali? Dug je put bio. Nadali i očekivali? Dug i težak. Hvala Bogu. Koliko ste vi ukupno proveli vremena pritvoru do sad? Pritvor. Da, maksimum. 3,5 godine. 3,5 godine. Ono što moram kazati, sad kad imamo oslobađajuću presudu koja nije pravomoćna, ali moram neskromno kazati da očekujem da će biti potvrđena od strane Vrhovnog suda. Ukazuje se na jedan stravičan problem nerada Centra za socijalnu skrb. Kad kažem nerada, onda vi morate znati da je moja branjenica dijete oduzeto isključivo iz razloga što je ona bila u zatvoru. Mi smo poduzeli sve radnje u onom trenutku kada je ona izašla iz zatvora da dobije dijete i da se naravno s obzirom na očekivani tijek vremena do donošenja ove odluke provede dijete s majkom. Centar je to u cijelosti zanemario i baš u tom postupku je pokrenuo postupak oduzimanja, znači roditeljskog skrbi i u cijelosti sud je donio odluku o dodjeli starateljstva baki. Radili se o centru u Splitu ili? Centar Split. U međuvremenu ti kontakti su nikakvi, samo putem telefona, zbog toga što baka odbija bilo kakvi kontakt, a centar iz Split kaže da centar Starigrad, odnosno otoka Hvara, nema dovoljni broj ljudi koji bi recimo mogli biti nazočni za vrijeme kontakta u funkciji nadzora. Postoji rješenje da se ona ima mogućnost da se mora viđati s djetetom? Pravomoćno rješenje? Pazit naravno. I ne izvršava se to? Ne izvršava se. Nema ljudi. Koliko niste vidjeli kćer? Od kad sam je došla iz zatvora. S time da sam prošle godine išla na Hvar tamo raditi. Samo da bi došla do svoje kćeri, da bi imala kontakte i tamo mi je bilo odbijeno. Su tražili neku treću osobu i uvijek je bilo izmišljanja da te treće osobe nema. Da li imate ikakav kontakt sa kćeri? Samo telefonski, samo subotom. Tu su recimo i sve one prilike, one pričesti i tako dalje, međutim baka odbija. I to je odbila. Odbila je da majka bude. To sam čula od drugih osoba. A pričestila se? Imate još jedan vrlo ovako interesantan, kad kažemo o sredstvima, nije prilika za to, ali recimo kad staratelj dobijete tu funkciju, a baka ste dobijete još od centra 2000 kuna za to. Neovisno o spremi, odnosno je li imate sredstava za život. Još se bori za imovinsko. Prema tome... Ja sam ušla na svoje dijete. A ona nek se bori za imovinsko. Mi sada krećemo u bitku da se dijete vrati majci. Majka će se vratiti ponovo u Hvar, pa do donošenja odluke, kažem. A vi ste znači na Hvaru sad? A bili ste tijekom ljeta? Da, bila sam prošle godine, išla sam tamo raditi, išla sam samo raditi svoje kćeri borbom, ali svaki korak mi je bio odbijen. Što smo god pokušali i odvjetnica i ja, što je
sve je bilo odbijeno. I poslije, ja sam pokušavala iz Virovitice preko centra, ali oni ne mogu nikako god izađu u susret, ali ne mogu od centra Split i centra Hvara koji. Znači, vi sad imate, znači, skoro 6 godina, tako? Nema kontakta, apsolutno nikako, a sve je krenulo od toga što je završila u zatvor, tata je, znači, umro. I jedini, da se ne izdvaja iz sredine, ostala je baka, imali smo mi i drugu baku. Baka je iz razloga koji više ne postoje dobro. Tako je, koji nisu postojali ni u onom trenutku kad je ona izašla iz pritvora, jer ona je tu da se skrbi. Po ustavu, zakonu, ona je nevina osoba. Znači, maksimalno je trebao centar Moka. Koliko curica ima godina? 9. A to je počelo kad je imala 2. Tako da sad imamo drugi problem. I taj problem je puno veći nego ovo sada što nas čeka.